Hi guys! Good evening everyone. Once again, me and cherrybel. Excuse me. Excuse me. And for today's vlog guys is kuan. Yung gagawin namin is maglagay kami ng varnish sa sa AMAKAN na idingding namin. Mag-varnish kami sa AMAKAN. Ayan sila guys, oh. Yan. Para bukas kung magdingding, yan na ang gamitin. Sa likurang bahagi yan, yung hindi abot sa kapag nailagay na. Yung part ko naman, ginagawa sa kapatid ko. Nilagyan namin ng varnish para naman tumagal itong AMAKAN na ito at saka magandang tingnan kasi sinaw ba sa Bisaya, musinaw sidya para lami tan-awon. Hani naman na be, gitarang ba na gitar di manggod ma gitarang ba na nimo. Naunsa nang hala. Clear lang itong varnish namin guys. Clear gloss varnish. Kaya original color talaga yung makikita sa AMAKAN. duha pa lang niya. Nahurot ang isa ka litro sa Ano yung titi na kuhaan ang buto. Gahap lagi ko. Di unaman ako saka mo so. Oh. Sorry. kaway hinungdan. Mahal ni. Tag 400. Ang 1 liter na. Ang 1 liter na yan. Mo marigibutangan. Ang 1 liter, dalawang AMAKAN lang ang malagyan. Naku po. Mo rin na. Butangan na manhuman naman na siguro.
Dries in 4 hours. For exterior, interior Varnish. Varnish na This can contains genuine super clear gloss varnish. The varnish that will not turn white. Even boiling water will not harm the varnish surface. Super clear gloss varnish is easy to use on all exterior and interior surfaces. Direction for use. Murag nabutang nga no. Manimo. Nabutang nga manimo dare. Naman. Wood or metal. Andangan For close grain wood murag gibutang or metal. Apply super clear Balik ko gloss varnish in 20%. Ha? With pin thinner. Hoy, butangan dinig pin thinner. Biskot na. 20% kuno anang ani ja. Thinner nga. Thinner. Or pure turpentine. Allow first coat to dry hard, then Di na sand hinigit. lightly with very fine Di na ditso. sandpaper. Maot jam. Hala. Apply one or more finishing coats as necessary. Na mo apply pa mo balik para lami jud ang resulta anja. Allow first coat to dry hard, then sand lightly with very fine sandpaper. Kuskuson pa pud og kuan. Very fine sandpaper. Katubang lihaan pino nga liha. Ay sa kahoy ra ni siguro sa metal. Ay, di abok pug lumiha daan ang amakan. Uganha sa kahoy. Inganaon. Magwara gud kog lingkuran nga. Di man makita nagahalang ko. Hala na. Yari. Balik nang tanong suka rito. Asa? Bali nang Sila ko na makaro. tungko, tungko. Ay. Lumipat ng vinyo sila. Hindi naabot ng ano ko. Okay, nabarnisan tiil na ha. Kino ni mo barnish. Atong tiwasin rin ang dibasa guys. Direction for use. Apply one or more finishing coats as necessary. Kadaghan din ibalik-balik og apply for best result. Kay kaning binhi. Abe samin ka po ni babaw? Ha? Kini samin. On coarse or open grain wood. Dapat sukat. Sa kuan ra dito mo sa wood ra di ay. First apply paste filter. For best result on coarse or open grain wood, first apply paste Isukod galing po na filter. Bawasanin na ni. Dry hard, then sandpaper. Isukod. Lihaan pa mag Size na mo
Apply one more coat Kadako na kunado ana of super clear gloss varnish as necessary. Ha? Ay daambot. Maurang kadako na medyo na. Old surface. Clean surface with soap and water. Rinse and allow to dry thoroughly. If surface has been previously waxed or oiled, wash with turpentine. Sandpaper until surface is smooth, and then proceed application as with new surface. Ha? Wala man nagabot na 4-4 siguro. Abot. Saan man? 4x4 na. Ag, silo? Sa mo ha. 4x4 pa na. Giapil ring purtahan og sukodong. Asa? Kini? Wa. Wala ka pelo na ako man na diha. Mauna to ag mga direction for use. Ha? Sliding magani. Utruhon pa di ni. Slide eh. Nana. Wa ni sa giapil. Unsa ang mo pag-slide nimo? Ug sa may na nimo are. Tanggalo na. Unsa sa pag-slide nimo na mahalig eh. Kini. Okay na ni. Kariri tanggalon. Diya slide na na. Og nanara. O kanira sidya, barbira ra laman. Og are katob. Anak ko tub sliding. Kuan naman siguro, aluminum naman siguro ani. Siguro ani kay kana lagi siwang mga ka. Daghan naman din ni. Taas na. Merry Christmas everyone. Thank you for supporting my channel. And to all my subscribers, salamat din. Doon man na kada bintana. Ayap bang kadi. Ayap man. Sana'y nagustuhan niyo ang video na ito at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang po. At salamat sa panonood ng mga videos ko. Shoutout nga pala kay Reverend Father James Okab Jr. At saka sa tatay niyang mabait, super mabait na si Kagawad Jaime Okab Sr. At saka sa kanyang nanay na si Ma'am Ruth Okab. Shout out sa inyo. Merry Christmas. At kay Rebags at sa kanyang butihing tatay na si Rini Bagkat at sa kanyang nanay na si Robian Okab Bagkat. Ingan ba ko? Rini Bagkat. At saka kay Ma'am Sir Tordias Ukab. Hello sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye.